Yebo, ingane zawethu impela izinkabi-ke zidlala ubiphana-ke emboneni yamatekisi njengoba-ke namhlanje izinkabi-ke sezijubule-ke zabulala-ke ilungu eliphezulu-ke le-Taxi Association phana-ke Everton-ke mall-ke namhlanje. Bafowethu-ke ngaphandle basikhuluma kakhulu-ke ngicela banqane nibingelele kuyona-ke mbuso City MTV sithi nje mosiqala ngene channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell cause uthola zonke izindaba eshisayo nazo-ke zitrendayo. Hayi-ke wengane zawethu impela izinkabi-ke zidlala ubiphana-ke emboneni yamatekisi njengoba-ke usukunikela namhlanje-ke sokudutshulwa kwabulawa-ke i-taxi owner eliphinde-ke libe ilungu-ke eliphezulu kwi-Taxi Association yase-Everton khona-ke eGoli. Kanti-ke wengane zawethu impela lona-ke leli lungu leli-ke belizilungiselela nje ukuya phana kwi-memorial service kahlalo-ke we-Taxi Association wase-Everton njengoba-ke wadutshulwa kuyona-ke le mpelasonto-ke esiphuma kuyona. Hayi-ke wengane zawethu impela-ke zinjalo-ke izindaba-ke ezimbi-ke sibona laphana-ke izinkabi-ke ezimana-ke ezidla ngaphana-ke emboneni-ke yamatekisi. Bafethu impela-ke thina-ke simbozo sithi MTV sithi bafethu-ke hlabe phasi ngedolo sithi nje ayidibane kuyona ividiyo elandelayo.